MHP day khan aizol khopuya building sakmek then khat ka fangkua le ka tia chuta karil rukap deuh te chu kan tar lang ve zuayange pakhatna New Capital Complex sa Mizoram Museum tur khu asak tran na arei to te rengnen tun thlenga lualum thei alani lo khu enge chan niang o NCC area chuan building sak tran na rei to berani ome kumsom ni achuang hial toang Zarkot McDonald Hill mun chep zet a building room rang la thi mem hlom sia omreng hi enge a that jok na le museum tlo tu tan a thoi pik thak ma ke chuan ka ti deu pahnina Zodin Cinema Hall hlui multi-parking atana sakmek hi anwa samuang em mason mu tu ratlem khop mai mun hulum lai takani wangin man mo tul khop mai Pathumna High School Field kanti mai thin Chief Minister Office bulami so rinain anbe muang kain ni phei hi chuan na thok tu po pakhat ma mutu ranom lo mun poimo tak mi chi rangin an man thin field ani wangin real chi ni kherlawang palina bazar pui building sakmek hian ma awason chaklo te rengem hetiang project lian lutuk anga te hi chuan na thok tu zarwal vel chu an che suawang chu ti na kalain mi somvel chau mutu ranom mai te kha azia lo ngot mai a chevel dor kai tele mi pui wak vel antamin mun na chep boxinen duai chuan an voi chama ma khungang te khu chu emergency project tak kani wangin an zo fel vek thlengin chhun jan zoma tho mup om tak hi ni sin mole kathutlang komnan mizo contractor te hi chuan sum nei sa hian nei nep a running bila anin ngatle lutuk thina chu wangin emergency project lian hi chu sumle na thona bongro lian nei chin namdang tho tir mai hi afin thak berni na lang ka han soi tak te tang hi chuan kamrula te po an ngai om rum jok don alom le the observer ZPM mi te hian Mizoram lokai hruai to tu sarkar zong te kha engma mason na ti tham thok lova an puwa chutiangin mi pui an zirtira kumsom nga zet engma ti mu mal lowangin an chua ZPM hi minen sin vero antia an copy ber chu Narendra Modi BJP hruai tu chin thliarna ron tu sa khoti big nei tlatle namte naw te musit tu sarkar ma sa te thorim na chunga chuanga na thokna sem main soi tu sarkar kalta te engma thoklawa soi tu hi ni hetiang mi te hi mi te nom beran ni ZPM ma in Mizoram in airport te railway te helicopter service te IIM te MZU te college le zirna in zatel te medical college ZMC hospital PHC CHC rang te sarkar building ro pui tak sang chuang te meute electric power generate po megawatt somruk le megawatt somni pakua te solar power megawatt somni te kongpui kilometer sanga aya thui te millennium center te voina na sataka changka na rang om kan mu zong te hi ZPM ma mizoten kan nei sa vekani RBI chairman hlui te chuan Modi a thatlo zia an soilang na sa a India ram hi kum somlikal ta min hruailet anti hiala sin ZPM hian BJP zia la tolo se sarkar kalta te dem na hlirin hun manglo se duam hle mai Traber anga in soi ching te hi thalo ber an ni fothin mani chung kwa po op fel theilo te pari chung kwa po op fel theilo te hi chu ram hruai tu ta na thaber tura soi fo lo te ngu hetiang mi hi zong lalpan malsomin lalatan athang lowang ti iring ngamangu pathian bel ruat ni se chu mana chief minister ta na da dai toang pathian bel ruat ni lo laltir tum tlat hi chu lalpa laka helna chikhat tatlinga ban san thuai chi ni zo kani niki haizol Jun ni somni le pariat sang ni le somni Pathum Khan Prime Minister Modi chuan UCC man na du to thu bopalla asoya namte naute kan buain launa in kan khata nimin pia mai khan Nagaland Chief Minister le atho puiten Home Minister Amit Shah anjuk muwa ani chuan Nodisa tribal le Christian de tan chuan man ani lowang alotia anlom hle UCC mandu tu Modia atong lova angoi reng chuan atilui thodon Jammu and Kashmir Special Status Article 370 po nok ati thu asoya a minister dangten JNK Special Status chu khoi anilawang antia ma se Modia ngoi tlata ahnua nasa takin asoi sa tun thleng khuan namen lovin an labuai ani
India ram lo nei tu nuai tel an nuara an dan siam su turin an tia minister dangten an thlamuana modia angoi reng thunga a hnuwa adu danin a hruai lut tho chu wangin UCC mandua au chuak tu prime minister modia angoi tlata nagami te hna Amit Shah soi kha chu boruak mai ani thlamuan na tu rom lo dan theidan thaber chu BJP le thopui MNF le ZPM nol ri hi ni Modi hlauber sa khozale na du tu congress kan thlantlin angai ta ni Petroids social media lama David Silo thu post Mizoram PWD in PMGS way scheme manga konmoi tu chip pui kong an siam dan chungchang khalo chiar veya enga tinge khati tak maya kan chief minister department chan nge ni si mani ram chung kong fel hel le diklo lutuk tak maya an siam ngam ti hi ilo chut ve nga yem kilometer ni vel le ka thui ni si kilometer som pali chuang zeta thui anga an han report tele estimated tan wai zali chuang zet mai an han seng son tlat mai te hi arap thak tak zeta ani na dik tak an chu danang hi chuan nuai somruk chuang ora siam thei vek niom takani ma se a kilometer an pun tir tak chia ma chuan khonge nuai zathum som thum chuang hi bo tak niang le heya corruption ten nom hi om chuang don em ni hetiang te hrepa khokar kong diklo taka sum siam na ta na man ani hi akhonei tu te po hian ngai moin o an chua donem hoisen takin han chui te se kan lo thlir renge dikte ramve Tapchhak nei ve talo chuan sitting room Titi kan pu chua pui ve ngot teang Congress Ministry a khan mi pakhat khan khe puam le drugs license rang mangin Mizoram mi puilu alo ti hai to Ministry thara pahos thami private a hlok puile ngai zol kong sop chiat na thlen tirte tir tu om ti hriat takin opposition leader MLA chu thian tha ti chung rengin ban ani boka America tangin Mizoram sarkar ron kapin deputy chief minister chu chui ngai tho thang in a siambok tuna kan hriatangin assembly secretariat chuan mipuile ramdan palzutin sailo chung kwale assembly secretariat commissioner chung te lak annilea chanchin buhol zawlo ber pahnia chau hriat tirna chu ahan ni te hi amak zo zaita soitak zonga anar kai tu MLA hi chu Mizoram rural khola tel to lo tura inthiar fihlim tura ngen tak meu chi avaniem thadwaralte kan ram than mo bok chu politics kan khel dan diklo hi ni ta berin ka hria politics manga eizon tum mai ni lo hausak tum kan tam dan em hian adi chiang hlein ka hria ramle nam changka na in mimal thil ti thei in ti te khosak dan le mani kanin da poimo masak dana chiang hle mai engtika maramin ma son lawang hei hi achian em na chu MLA minister putar to ho hian ke chu ko bato thang thar zokin min kai hruai ve to ro se tia omlo hrim mai hian ati chiang hle mai tling thei tura anin hriat chung chu midang ke nai chuan an bial hi an ke pui sa haudu vek mai zong ani hi sem dam abil thi ti te hi zong an ka tang hian chuak to mol su se zana chang te hi reve hlom te se ami zo lo tlat thom daya aizol south ZPM leader Pulal Duoma Notice Live TV in Manipur boina chungchang an komna khan kan ramle namta na ahma thlir thui ziale Mizo history alo hriat chian zia khalang chiang ngot mai khati tak maya zofa te thlawang hau ngam le hrichiang tu hi chief minister tan nei ta ila zofa din sui khom na le nammanga din chua hi kan hla thau lawang le athu soi kha ama kom tu correspondent po khan ro puyatin angai sang hle mai ni kha engpo ni se hetiang thil lo thleng thin han mu hian namdang te han ma chona thutak lataka han ti pui tak tur hi chuan ram hruai tu tan mi thiam le fing an lo poimo zia hi alang chiang thin ngot mai ami pui nol pui hian mi zo tong nge in han ngai thla theu theila kan chuang ve hlomin ro pui kan ti ve ngot chuan karing pudu oma salut ka pe ro pui liani in than alo nai tuala boruak po sang so to khop mai heti laya kan ram lo kai hruai to tu party pani te ka cha ve du chu in sarkar laya in na tho te mangin mi pui vot zong ro thil tha tam tak kan ti in ti te chu ron soyula chung in thil ti te chu mi pui hian kan lo enanga ngai dan kan lo siam don nia keizong kamol khopa in sarkar chunga rampum nu khoi phak in tho ka hre tam lo e mai
state ni nu kumsom lidona hian lengpui airport tuirial hydel project referral hospital tur harsan rang awanga maimar nia lo puitling ram tuna ZMC lo ni ta te World Bank kong lunglei tu aizolte tu te party malak na nge mi puin kan riang heilo rampum huap thila in malak na te hansoi chun zom teule chimpa Congress Party in Trangpuina tia cheng nuai ni policia tana anron soi thar thole hi askim kaldan phung hi alandana chuan enilupi nen khan danglam na vak omina langlo nuai khatpo ansem hlei theilo khania tuna nuai ni puina ming choya anron tok tar le hi chu kan state sumdin mun thlir phei chuan akong bo thakin mi puite hi hetiang sumsem tok tar mang hi chuan min bol hlotling le ngu tangemo MNF party line an policy zong ti hlotling vek toangin anin soisia policy thar anduan le po angai melani hi thunei tu nia lal ni hi alo nuamani ange ha chol zai reng an real du silo mi zo tlangwal khonge I hanin bun ruak velok tengo keichu angai na ka hetalo kan ministry huang chunga pathian le mi puipo za e ilova heti taka chedu anom tamai hian ril ru vatina zo zai ta veo assembly secretariat nalak tura chanchin bular lo le hol zaw lo tak pahnia chu po arei lo thayang bera choin MPSC chu soilo MSSSB po paltlang lova chung khatlir an han lamai te hian ril ru vertical thui vele appointment pek to asut thei to lo antimo dan kal chu sut le thei te renge akal kong diklo wang ringot po hian sut thei chiang balani MZP le MSU de khan kota khingsela speaker hian hetianga du lak theina power anei mel silova arin zualapu Pakima ITI ram veitu inti khan ZPM te hi BJP thopui tu ti hian ron soi fo maya ZPM zinga hian pastor pension le kohhran upa tam takanoma ZPM ten BJP an thopuina chiang takin hansoi te se ama hi Congress party ri chilania Central Congress le BJP te hi Hindusa kho betu ve ania Graham Stein de pa fa halhlum te kha Congress sarkar la yaniem kha Hindusa kho betu ruaina keini Christian te tan athat big na enge omang tin kan ramaro rel na chel rei to ber mani loka kan nol tak te khania ramle namta na ngai to na mang tak tu tan chuan handu huam na tur hi awang kati ami hringtela angai vek anla ni boxia laltuaya Mizoram party lian pathum te ka hmudan Congress anni hi nuthloi tongtol kum somruk pension nuwa mipa ladu taksi mipa in ani to silo ke kortait phekhok pencil hill bun angvel hian ni nupuyata na tlak to lo ang hian ni MNF vethung anni po hi nupuyata na tlak to lo thi nei thei to lo fa nei thei to lo pasal te tho chua sa thuruk ching tong thei zet ang hian ni ZPM vethung nula kum som pariat lathiang hlim nupuyata na it om mel thaboxi felsi erong bol thiam boxi pasal te mangai thiam tak duam na hli ra khat thenom khoveng te ta na chen fa kom mawata na mi zong it si hlir si sang khat ro minga MSVL som te chu tam tak han nia thlan te ro tlem te an ni kapa mintina zong chu van rama an lut lowanga kapa wanami du zong ti tu te chawan lutang pathian lom zong anung lo adu zong ti lo kan tam na samai don sia heleya thaber rangin lang thin maila wana heleya kan nundan record fel taka von ani don si kohhrana chan vo chelwak maila chu chuan van ram min thlen don lo adu zong kan nun lo chuan keini lama adu zong anung emo intin in chuang ruviau maila chunglam lom zong ani lo pal thei chu wangin kan nun hi kan film khurangai khop mai thadua sarkar nalak reng adiklo taka nalaka omlo nan State Public Service Commission te dinania kan state a phei chuan kan du fir em awang te po anianga MSSSB te kan ladin belta deuh dewa heli chung hian indu sakna le insoi sakna hian min kian san hlei thei meu lo chu nia hei hi chu mi pui thiam lo ni lovin athok tu tele politician MLA voitam tak lo ni tole politic khel thiam in TMM te wang liawani alung chia thlak lai ber mai chu heng ho hi thlop tlat tu le tran tlat tu tam tak an la om ve reng zel hi ni engki ma chong thu
enga ti te kher nge moni mizo Christian te hian sual hi kan huat lova kan tran tlat leo eiru khi sual ania eiru te hi sual an ni hlei nei lutuka aro rel hi sual pathian huat zong berania chutianga hlei nei aro rel tu de chu mi sual an ni bok dan poi saklo na hi sual lian takania dan poi salova palzu thin te hi mi sual an ni misual ti riat chian nge ro rel tu te hi minran sualain ramtan na satakin an nok sak zoka ramle nam kong tin renga chian na thlen tu ani thin dot pakhat chau po eiru ka in nam hnoi hlei nei ti riat chian te chu mi nam le mi ram te chuan ro rel tu atan an du ngai lo in ngai tu har hlom tengu tunlai mizoram boruak chu ruling MNF party minister bial ngai ding ngam lo le chuasan tum thom avari ring ve puzir lianan toy biala chuasan thu kan ria puar aran is true pulal cham lianan frang tur zo tuna puzoram thangan bial tur zong mek pulal ruat ki man west true chuasana chalfil lampana kala tum mek ama tong kam takin kel sakan ro na thir bial nen lam input chua atum le mek andin hun thlir hi chuan sarkar le chuan in ring zo lo thlotin alang enge in ngai vedan melinda pu ekhai zpm a chil tu teu in nuk niam ram teu kalphung thar in tia engkal phung thar ma in pachuak don lo in tlem thamna kalain alulam in lein ngei lo zui le ngala bang chur pol le bjp nen tho ho tum pol kan la tui pui thei hi awamak veo mizo ril rupa ngai pu kan ni chia lo em ni don le mizo te po hi ril rukoi her tak pu kan tam to ema midik le dik lo te hi kan cheng za zel dona kan zamin siam tu chu lalpa ni pakima ITI ramve tu MNF Vice President Apuvan Lalzoma chuan MNYF Political Training na MNF in sorka na kan changle nge don tin anaute afui tlat maya he thu hi amirin zong tak a lecturer puite bula chuan a soidu havinarin omlo arin dan tak ani haulo wangin a vice president pui then khatte soyom lekani politics lak fu lo hi chuan mi hring hi alo hruai bo theyang reng mange hetiang hian ya wangin politician te hian fim takangai tuana man fo atulani kong diklova mi hruai hi thilpoi takani sia toya haizol tunlai politician te thule hla kalau thlir vea sarkar na siam to te du tok lo na lian khop mai party tharlam berde po hian party politics man robol hlo tho an mangle vexia hetiang hi chuan rorel dikle thiang hlim apiang thei don chuang em ni pathian min tel khom rorel na thiang hlim kengko thei tur chu pu zai chhon hlon do lalpa sia hlo in tel khom te hi an ni mai lo mo ignil imit lakhap fak mala Krista thina le thole na ring tu ini silo chuan vanlam chuan mithia an puang tho chea naktuk zinga an kai tho zo talo chea athita antita chea leilam dana mithia an siar ta cheni point Krista ring tu ini phot chuan vanlamin nunga an siar cheni ti hriain thlamuang takin lo mu hilang che lalpa chu minung pathian ani sia amen hidden life July ni riata lalmuan puya zongte khan zpm in so thing ke zia cheng somnga leiturang khanaron chua hei hi riat sual palani a minimum rate asiam mai ani e a rate hi fix ni lovin a rate tlaniam tur ven na tur ani zok chutiang bukin marcha mun phia ayeng tipo minimum rate an bituka heng rate aya tlaniam tur hi an veng don zok ani e Tapchhak lungthu tlo chana thingpui hangin pain titi velengo kan tunlai manipuri sulian taka hian indu tho ana hle maya prime minister ngoi rengte hian ngai ati thalo hlea chuti line mkc la rinain an tongmoa tin state dang te pon soyan nei to line mizoram mi puiten kan ayo kan thlan lok sabha member pusilal ro sanga hi atong veom kala hrelo tlat nia parema in thlan kan nai zela partia kanin lomlut le ta chur mai nutling le patling kan hanin lomlu tir vel hi chu kalau zak thin min lom pui tu te hian min ngai ne proviau long mo ka ti thin nge nia kanin lomlu tir hian ro pui ta viau hian kanin hriale min thlung bet tlat ti hi kan ngai tua phalo zok em ni le keima neutral pa Zonet lamin pulal nun moyan kom na khan Mizoram Farms Movement a katil lo na rei to atisia athusoya khan pol engemo in hlomang deuh khan kan dor kwal
kan ruah man na zingami ti ang khan thu a soi thina eng pawl bernge kongresan lu don khan an ni o lon mual pa Assembly Secretariat lam chu in lo che uchuak hle mai in ho tu pa ber pulrin lian sai lo hi a chol angai to ni dule BJP chu zom mai te se MNF party poin an chung kwa an chiar tel to lo ni berin alang RS kan soi ve tiang kan ram mom dan hi partin mai in sel nuai lovin a mizo anga tang rualin mizoram a meite dapchuakin manipura hon tir ve mai hi a thalo mo boite pu kan sarkar VM hi chu pension hlo po min va pe har le ta ve an party ming soi ringot po hi aninom to na kalain soi ve ngai zia boxi kawahan ne to takem khiangoya pakima mani in pa hi MNF in poisan pile to ni mo athu po zatang hian omdan hi chiang thlat zaya